Hagjingla kana Premier League dan ka Hull City Persia ya ka Manchester United. Hawa pas kini jingla kai ka Hull City kali open kur ke nam job hadin berala ban film ya ka Manchester United la ala Red Bull. Hagjingla kai hab dan ka Ipswich Town Persia ya Sunderland. Hawa pas kini jingla kai ka Ipswich Town kali open kur ke nam job hadin berala ban film ya ka Sunderland la ala Kuwait. Hakuwai bagi jingla kai pedang ke Everton Persia ya Crystal Palace. Hawa pas kini jingla kai ke Everton kali open kur ke nam job hadin berala ban film ya Crystal Palace la ala Red Bull. Jingla kai pedang ke Nottingham Forest Persia ya ke Leeds. Hawa pas kini jingla kai ke Leeds kali open kur ke nam job hadin berala ban film selit ya ke Nottingham Forest sigul lanot. Hakuwai bagi jingla kai pedang ke Brentford Persia ya ke Tottenham. Hawa pas kini jingla kai ke Brentford kali open kur ke nam job hadin berala ban film di Tottenham lalai lanot gol. Hagjingla kai Serie A pedang ke Udinese Persia ya Como. Hawa pas kini jingla kai bro arli gini tim kilkut jing kai nyelus dan jingla kai hadu bukut kendai piu menit lama la sigul. Kembali bagi jingla kai pedang ke Inter Persia ya ke Monza. Hawa pas kini jingla kai ke Inter kali open kur ke nam job hadin bergerak ban film sup ya ke Monza hadu sau la ke Wigul. Kembali bagi jingla kai pedang ke Parma Persia ya ke Cagliari. Hawa pas kini jingla kai ke Cagliari kali open kur ke nam job hadin bergerak ban film ya ke Parma la cigul lanat. Hagjingla kai Serie A pedang ke Genoa Persia ya ke Napoli. Hawa pas kini jingla kai ke Napoli kali open kur ke nam job hadin bergerak ban film ya ke Genoa la ala not gol. Hagjingla kai Kevin De Bruyne ulio ban tip cigul na bentak ke Napoli. Jingla kai Ligue 1 pedang ke Marseille Persia ya ke Strasbourg. Hawa pas kini jingla kai ke Marseille kali open kur ke nam job hadin bergerak ban film ya ke Strasbourg la sau not gol. Hakuwai bagi jingla kai pedang ke Lens Persia ya ke Auxerre. Hawa pas kini jingla kai ke Lens kali open kur ke nam job hadin bergerak ban film sup ya ke Auxerre la san la argul. Hagjingla kai Torres Persia ya ke Paris FC. Hawa pas kini jingla kai bro arli tim na rus dan jingla kai dub kud khandai pe menit pedang ke Torres Persia ya ke Paris FC kilkut jing kai la man not gol. Hakuwai bagi jingla kai pedang ke Le Mans Persia ya ke Brest. Hawa pas kini jingla kai bro arli gini tim kilkut jing kai na rus dan jingla kai hadu bukut khandai pe menit. Hakuwai bagi jingla kai pedang ke Nice Persia ya ke Lorient. Hawa pas kini jingla kai terus dan jingla kai dukut kendai pe menit kilkut biang jing kai dan balak bentep gol lemar gol. Hagjingla kai pedang ke Toulouse Persia ya ke OL. Hawa pas kini jingla kai ke OL kali open kur ke nam job hadin bergelak ban film ya ke Toulouse la Arnold gol. Hagjingla kai La Liga pedang ke Athletic Club Persia ya ke Siliwa. Hawa pas kini jingla kai ke Siliwa kali open kur ke nam job hadin bergelak ban film ya ke Athletic Club la lai ke Wigul. Hakuwai bagi jingla kai pedang ke Valencia Persia ya ke Celta. Hawa pas kini jingla kai bro arli gini tim kilkut jing kai dan balak bentep gol untuk sedang jingla kai hidup kut ke kendai pe menit. Hagjingla kai La Liga pedang ke Espanyol Persia ya ke Real Madrid. Hawa pas kini jingla kai ke Real Madrid kali open peki lengkong ya ke jar hakam ni ke bakandai leng bau je Bellingham. Kadba ke Espanyol kali open pai gini gol hakam ni ke balai peu. Kadba Saban kut no ka jingla kai ni ke bakandai peu ke Real Madrid kali open tep gol job leng bau SP. Kadba du kut jingla kai ke Real Madrid kali open sendal kur ke nam job adin galala ban film ya ke Espanyol la ala ke Wigul.